Haleluya, haleluya. Ndabana mugije muri Imana nzima niza ko muguwe neza cyane mama ya Yesu Kristo. Zina ry'Imana rikagwa icyubahiro. Yitwa turaganira twa Pastor Ciza. Nkabanda rusema ikiganiro Imana niyo buhungiro. Uyu munsi wa gatandatu niza ko mwashikaye gwezanywa cyane n'ivyigwa twagize mino yinga. Murabona ko tuko turayishoza ko turayigeza ku musozo. Zina ry'Imana yabwa icyubahiro. Ndizera ko mwashikaye guhezanywa n'ijambo ry'Imana tubagezaho ibyo turishimira Imana. Iyo wagiye wakira imitwaro yatibutse, ingwara zakize, ntaye nyinshi mu buzima bwanyu, ndizera ko mushikara kubishimira Imana kuko Imana yabikora byiza mu bana bayo. Zina ry'Imana ihabwa icyubahiro. Wumva ushaka kumbwira ati hari umutwaro utishyuwe, umutwaro utishyuwe nawo ndiza yuko sikuba ko Imana yananiwe, birashoboka ko ari umwanya n'isaha bitaragera, ariko ndizera ko inyishu ihari kandi itegezwa kukuzako. Urashobora kuvuga ati ndafise ikibazo ngomba ko tuganira mukozi w'Imana. Ushobora kunyandikira muri commentaire cyangwa ukanyandikira ku nimero yanje 68 621 657. Ari umutwaro, ari kibazo, ndagusengera nta kibazo n'amahoro menshi. Nayibuze ngo nimero ni 68 621 657. Maraheza yo cyane. Yes, ndagoma none ngo tushikaye kuganira ku ijambo ry'Imana uyu munsi. Mwe mu Imana yadusize ku mutima. Murazi ko turi muri message ivuga ngo uburongozi bw'Imana, kurongorwa n'Imana. Praise God, hallelujah. Twabonye neza ko kurongorwa n'Imana igihe cyose Imana tujana amari heza cyane. Iyo Imana tujanamo ni byiza rwose. Reka tubanze gusenga Imana ko uyu munsi. Data, in the name of Jesus, twagushimiye, twagukengurukiye. Uri umuvyeyi wacu, uzikurera, uzikuzigama, uzikugira neza. Nagushimiye ku bwoko bwawe wasize kwino Kenite TV warongoreye hano kugira ngo twabe tuganire ku ijambo ryawe. In the name of Jesus, declaring ngo ijambo ryawe rabageraho maze rigahindura imibereho yabo, rigahindura ubuzima bwabo, imitima yabo ikayitunganya. Dawe Paulo yavuze ngo ndabaragije Imana n'ijambo kugira ngo ribe ari ryo rishaka batoza imbere no kubatunganya no kubashikiriza ibiragwa. Naje ndasenga cyane kugira ngo iri jambo ribageze ko ibiragwa byose kandi biratunganye. In the name of Jesus, amen. Data, ndagushimiye ko uyu muntu kugiye kumutabaza ijambo ryawe. Zina ryawe shikwa hejuru. Bene data, none ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu. Nize ko muguwe neza cyane namwe ngo tubanaye ino message twise uburongozi bw'Imana cyangwa kurongorwa n'Imana. Muri make twari ko tuganira ku musore yitwa Yosefu. Tubona neza ingene Imana yamushize ko kapitale, yamushize ko ibidasanzwe byayo kugira ngo agende abigeramo. Ariko tubona neza ingene yagiye aca mu bintu kanaka, mu ngorane kanaka, mu bibazo kanaka, ariko ibyo byose yariko bimurongorera mu gushika mu cy'Imana yamuvuze ko rigosinge mendaya. Nawe aho turavugana neza, tureberanya neza ko ibyo uri kuracamo byose utoteshuka, utopunguza gusenga Imana cyangwa upunguze kwiga ijambo ry'Imana, kuko uburongozi bw'Imana aho kucisha hose umenya neza ngo yewe uri kuranjana buzabunjana mu munezero w'ubwiza kandi udasanzwe. Ragosutema iyi Imana ikura kujana ni heza cyane. Ukaba uri mu burongozi bufatanye n'ivyibiro byaguhagaritse, ukaba uri mu burongozi bufatanye n'abagenzi baguhagaritse, ukaba uri mu burongozi bufatanye n'ikindi kintu na kimwe atari Imana cyangwa ijambo ry'Imana buhagarike, kuko iyo biriko birakujana mu mahoro ni marirane mu mabaro hose ikintu cyose atari Imana, menya ngo aho kikujana uzorira, uzoboroga, uzoteshuka, uzotibyiziro, uzomerwa nabi. Ariko ukaba uri kurongorwa n'ijambo ry'Imana, menya ngo iri kurajana ni sawa rwose. Reka mvuge ngo ni sawa cyane, ni sawa cyane. Tubanze dusome ijambo ry'Imana twasomye ku munsi w'ejo. Twasomye mu Itanguriro igice cya 41 umurongo wa 14. Hange ngo maze Farawo atuma guhamagaza Yosefu bamuturumbura mu ibohero n'ingoga, arimosha yambara izindi mpuzu arenguka kwa Farawo. Amen. Muri make hano turibukanya ko uyu n'umusore yitwa Yosefu. Tiko twaboneza Yosefu ubuzima yagiye kubaho. Twari tugeze ahantu tubona ingene bamugurishije. Bamaze kumugurisha maze ngo bamujana kwande, bamujana kwa Potifari. Kwa Potifari ngo agezeyo umusore w'igikundiro, maze ngo ashikara gukora akazi, akora akazi neza. Haleluya. Bakundwa na Potifari. Maze ngo Potifari amaze kumukunda Yosefu ngo umusore atonye cyane mu bwana.
umusore w'igikundiro. Imana yimbaza cyane. Reka nawe ubwire ngo kubw'amavuta y'Imana kuriko uri uw'igikundiro. Ragosire uri uw'igikundiro kandi cyane. Ukubonye wese abona Imana, ukubonye wese abona ubwiza bw'Imana. Aho ugeze hose ubwiza bw'Imana burahageze, aho winjiye ubwiza bw'Imana burahinjiye, aho winjiye umugisha urahageze, aho ukorera umugisha urahari. In the name of Jesus, reka ndekare ngo uri isoko ry'umugisha, uri isoko ry'ubwiza, uri isoko ry'umunezero, kuko wuzuye ubwiza bw'Imana. Kino gihe rero Yosefu ngo amaze kwira kwa Potifari, umusore w'ubwiza cyane. Praise God, hallelujah. Muko nawe uri inkumi y'ubwiza, uri umusore w'ubwiza, uri umumama w'ubwiza, uri umupapa w'ubwiza. Umuntu wese yambaye ubwiza bw'Imana uri mwiza cyane. Ntabwo twuvuga ngo umuntu wese atagira Kristo ni mubi, ntatwenga n'ibiryoha, ariko umuntu wese yambaye ubwiza bw'Imana uri mwiza cyane, usa neza. Nta mwiza nkawe igera abaho. Twambaye ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana nta kintu na kimwe cyo buruta. Uri mwiza cyane ndugu yangu. Rimetaga kirogere Yosefu ngo amaze gutona kwa Potifari, Imana imugira neza, arakundwa cyane, akomeza akora akazi. Potifari ngo amuzeza ibyo mu nzu byose, ariko ikintu kimwe atamuhaye umugore wiwe. Ibindi byose ngo Yosefu yarabikonorora. Imana yimbaze rwose. Nawe reka mbwire ngo Imana yaguhaye byose, yaguhaye gukora byose, ariko igisa n'icyaha Imana ntabwo yakikwemereye. Iki Imana yakikwanyiye. Ntabwo uri umukozi w'ibyaha. Ibyo mu bwami urabyemerewe, ariko ibitari byo mu bwami, ibyo utahawe ni ukujakara, ni ukugoka. Ibyo ntabwo byemerewe. Abana Imana itwemereye kugoka ku Mana yacu. Limete kezide montaya. Imana yacu turayubaha, idukora ibidahuye nayo. Haleluya. Kino gihe ngo Yosefu maze ngo ajeje ibyo mu nzu byose, haza kwaduka ikibazo kidasanzwe. Maze ngo muka Potifari ngo aramugomwa, ariko ngo aratangura kumwifuza. Maze ngo yakimwe ngo aramubwira ngo ndagomba ngo tujyamane. Imana ihimbaza cyane. Bene data, ntabwo twakoze ibyaha maze ngo dukore ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Praise God, haleluya. Kugira ngo dushike ku cy'Imana igomba ko tugera ko, dukora igihuye n'ijambo ry'Imana igomba ko dukora, igidawe n'ijambo ry'Imana cyo dukora. Rimete kezire. Kino gihe muka Potifari abwira Yosefu ati ndagomba ko tujyamana. Yosefu aramubwira ati nigikunda noba ngose ku Mana yanjye, ati kandi na databuja wanjye noba ndamucumuye ko, ati iryo kosa naryo nokora. Nawe ndugu yangu nagomba ngutere ngenda kubwire ngo pepo tubuzima uzogenda ubamo, ntuzohemuke ku ijambo ry'Imana, uzokora ifatanyiriza ijambo ry'Imana rivuga, uburongozi bw'Imana bukubeko, umenye ngo iyo ndiko ndaje ari heza cyane, ko ndongowe n'ijambo. Rimetaya. Impamvu ubundi burongozi bw'ijambo nuko butubeshaho neza kino gihe, kandi tukazorangiza urugendo rwacu amahoro, maze tukabana n'Imana yacu. Impamvu ibindi byose nta kimazi bigira, ariko uburongozi bw'Imana rimetakaba. Ijambo ry'Imana niryo nyakuri, niryo rifise icyo rifise, niryo ritujana aho rifise, rirafise aho tujana, ariko ibindi byose arimetaya ntaho byo tujana bigira. Iyo byo tujana hose ni mu babaro, ni mu marira. Nawe ndugu yangu ndagutera intege cyane kugira ngo nuwemuke ku ijambo ry'Imana. Pepo tibazo ugenda ubohura nabyo, pepo tibihe wobamo, ariko ndagutera intege kugira ngo ntuze wigere uhemuka ku ijambo ry'Imana. Arimandea, ntugire ubwoba bw'ubuzima ndugu yangu ngo bitume uteshuka. Rimetaya. Kino gihe Yosefu aranga, arakomeza, aramubwira ati nigikunda ntabwo nohemuka ku Mana yanjye, maze ngo mpemuke no kuri databuja. Ati ibyo nabyo nkora, ati ndabyase gushikaho uno mudame ngo mugwako, maze ngo bakamutanaburira kw'impuzu, maze ngo akokoma induru, aravuga ngo afashe ku nguvu. Umva ndugu yangu, ibyo byose wamenga bije kwica Yosefu. Muga Yosefu bivanye n'ukuntu yaseguhemuka ku Mana, akanga guta ijambo ry'Imana. Ubundi bwo Dawidi yavuze ngo nawe ijambo rya mutima wanjye kugira ngo nawe kugucumurako, ikiturinda n'ijambo. Iyo dutaye ijambo ry'Imana, ibyo dukora byose dukora amahano. Arimatea. Niyo mpamvu naje kubabwira ngo murongorwe n'ijambo. Ijambo twahereko muri kino cigwa, Dawidi yavuze ngo Mana undongore mu kuri kwawe. Ukuri kw'Imana ni ijambo ryayo, uko ariko kuri turongorwamo, maze tukakora iby'Imana igomba, ntidukora ibyo tugomba ubwacu. Rimentakaya.
nawe ndugu yangu umubwire ngo ibyo ubwirwa n'ubwenge bwawe sivyo, ibyo ubwira n'ubwonko bwawe sivyo, ibyo ubwenge bwawe kurongoyamo sivyo, aho umubiri wawe kujana siho. Rongorwa ari ijambo ry'Imana, rongorwa n'ivyumviro biva ku Mana, rongorwa rimetaya n'ijyavuye mu kanwa k'Imana. Osikaramane kandi hazoza byinshi bigomba gutuma ijambo, hazoza byinshi bikugerageza, ariko uzogwanira amayo nziza yo kwizera. Uzovuga ati ibyo nizeye nivyo, ibyo mbona sivyo, ariko ibyo nizeye nivyo byo. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo kubera tutarongorwa n'ibyo tubona, ariko turongorwa no kwizera. Ati kubera ibyo tubona ari iby'akanya gato, atariko ibyo tutabona nabyo ni iby'igihe kinini. Aremetaya ari ijambo rimbwira ngo ibyo tubona biva mu bitaboneka. Komeza wizere, ibyo utarabona uzobibona. Komeza wizere ijambo ry'Imana riba aryo rikurongora, ujya aho rigombye kuja, ukora ibyo rigombye gukora. Aremeta ikinyuranye nabyo nawe ucanye ibyo ijambo ritabuze, nawe ntukabikore, maze uzobona ukugira neza kw'Imana. Uzobona kw'Imana izi kurongora neza, uzobona kw'Imana idahemuka kandi izi kugira neza. Rimanteya umusiri mwiza cyane, ndadekaye ngo iyi message ishikaye kukurongora, maze itume wakira uburongozi bwa kumana. Uja Imana igombye kuja ukora ibyo Imana igombye gukora, maze bidasanzwe bikuweko, bidasanzwe kugaragareeko. Ndugu yangu, iyo urongorwa n'Imana hari ibintu ukora abantu bagatangazwa n'ivyabaye kubera mu bwenge bwabo batari babikwitezeko, ariko uburongozi bw'Imana buzotuma ugaragaza ibihambaye, ibyo utaruzi ko ushoboye bizoshoboka. Rabasire ibyo ndabyatuna bizeye mw'izina rya Yesu. Zamuri bwazabira gusengere uyu munsi nawo ni mwiza cyane. Data, in the name of Jesus, ndagushimiye cyane mw'izina rya Yesu. Ubwoko bwawe buntiza amatwi kugira ngo bwumve ijambo ryawe, ndabuhezagiye mw'izina rya Yesu. Narekaye ngo bahezagirwe, nareka ngo umugisha ubabeko, banongorwe nawe, uburongozi bwawe bugaragareko, ibibazo biyahunge, indwara zibahunge, imitwaro ibahunge, maze bashikare kurongorwa n'ubwiza bwawe. Ibidasanzwe bishikare kubagaragara ko, maze bamenye ko ari wowe Mana uzi guhindura ibihe, uzi guhindura amateka y'abantu. Ibyo ndabyatunda byizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mugire umunsi mwiza ndugu zangu, mwarahezagiwe bose.